sekarang saya mau jalanin jurus lagi. Tapi pesan saya begini, jangan deket-deket ya, bukan ngapa-ngapa. Terus kalau sikut nemplok di jidat kan berabe, jauhan dikit ya. Nih maaf nih ya, biasa satu guru satu ilmu, jangan pada ngeledek. Bruh. Otot biasa mata. Tuh, kan gua kata juga apa? Jangan deket-deket. Bilangin susah sih, bandel banget. Bruh. Wah, lah ada tuh. Makanya kalau dibilangin orang tua, denger. Jangan kayak dia tuh.